Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas iskoristio je konferenciju za medije koju je sam sazvao da umjesto direktnih odgovora na pitanje novinara o šemi sa nekretninama njega i njegovog brata Gojka vređa okupljene predstavnike medija i preti im da bi nakon toga pobjegao. On je u ciničnom pokušaju da ponizi novinarku i redakciju Objektiva novinarki posebno poručio da je neuka i nepismena, rekavši da je gospođica pažljivo pročitala pitanje, ali uz malo treme. Nakon što je ponovio nemušte odgovore sa dodatkom priče o saradniku Dragomiru Iliću, zaprijetio je kako planira da tuži sve novinare koji su objavili ove tekstove i potpisali ih imenom i prezimenom i koji su gostovali na Pinku i pričali laži. Đilas je zlosutno nabrojao nekoliko imena kojih je mogao da se seti, pa se grubo našalio na račun kolege sa Pinka. Zapamtio sam ga po tome što snima priloge u Helankama. To mi je bilo malo čudno, ali valjda je to sad trend u novinarstvu, rekao je Đilas.